Kakabsat, nabuyayo aji impos ko tatay nga nakamulingling dagito ikabalay ka. At da ngamin tinag-comment ko na da, tung paak ka no, isuda iti Gismel, pakita ka no to Gismel, tung paak ka no, isuda ti kwarta, takitaam no, di dagunay ko na da. Palasin tayo man? Na, ta nakamulingling, dalat ta nga talaga nakamulingling lata ni Inang. Salaak man palang bagok tumpa, ti kwarta, takitaam man no. Agunay? Nang! Nakamulingling lata. Sayaw na taday, wala tay tupahay. Kauban ang tagong mix ko, diri maglipay. Talaga nga ko ah. Aramidik sa talaga yung baga dyan nag-comment kakabsa nga. Tung paag. Hambag kiray. Tayo'y mag-otso-otso, otso-otso. Nabanag na akong kawalat ka. Kaog man. Tumpaan tayo man ti kwarta. Kitaan tayo man. Talagang pay so aji kwa, aji comment na kwa. Effective ka kapsa tinumpak ko, nagaraw. Kita maningaran itong paak mamal. Nakamulong-mulong na taging katata. Karen! Walok dyan perme. Sayaw na, Tayo'y mag-otso-otso, otso-otso. sayaw na taday, wala tay tupahay.